Dobrodošli u najekstremnije spusteve ove godine. Na planini smo u Sloveniji, na Rogli i proći ćemo kroz 4 levela, proći ćemo kroz 4 najbrutalnije i najopasnije staze. Maso je brzo, maso je brzo. Kaj sam pao! I ljudi, evo ga, spremili smo se iz apartmana, imamo tu bord, gledajte ga. Znači, ovaj put se prvi put spuštamo normalno po planini na nogama. Jesi spreman? Da, i penji se gore, kasnimo već. Kasnimo, ide prvi spust na bordu ove godine. Ok, jel ide? Ide mi dobro, Ljudi, mislim da sam gotov. Ok, ova prva je za sad dosta lagana. Prvi spust i odmah mi ide dobro. Gledaj kako idu noge, sad ćete vidjeti ovako. Moraš ga zabaciti. Strano, valjda neću pati sa kamerom, neću, ide gas. Ova nema kod mene doma nikako. Ok, povrao sam zube. Jel moguće ovo kako sam glupo pao, Jel moguće, Ništa, ustaj i nastavljaj ko pravi pobjednik. Ljudi, koliko je teško s kamerom surfat po snijegu. Ne malo surfat, ono bordam. Ima puno ljudi sad. Ajmo. Opa. Dobro mi ide, dobro mi ide. Jedi leba, mrale! Ovdje je neki uzvičnik. Evo, dečki, da ide puno ovih djece u škole. Za sad imam dobar osjećaj. Znači, ovo je bila prva staza, točno nije još gotovo, imamo dole. I sad ćemo ići odmah na najtežu, doslovno, da si zašećerimo za početak. Evo ga Filip i Bruce, oni malo bolje borde od mene. Malo je teško dok držim kameru, iskreno, nije teško, nije lako biti youtuber, kužiš. Moram da vam isporučim video zapis, kužiš, ajmo. Ovako se mora ići i onda ovako. Dobro mi ide, jako sam zadovoljan. Za prvi put ove godine, brutalno. Ne ovdje, ne ovdje, ne ovdje. O, skijaši idu ko ludi. Idemo sad full speed. Dobar. 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 Laga zakreni. Ne, naći sam. Došli Filip malo bolje, ali neću to priznati. Uopće nisam pao. Ok, ovo je bilo možda najgluplji pad ove godine. Kakav spust! Aj, Vruć. Vidi ga. Ajmo, Vruć. Vidi ga. Nisam te spao. Nemoj pored mene ići. Vruć ide ko prčkica. Vruć je inače prčkica, ak ne znam. Sad je dobro. Sad je gas. Gledajte ove staze. A tamo idemo. Na ovu žičaru. Ok, ovo kvačimo i idemo kroz ovo. Ajmo, easy. Lik radi mi kartica. Moramo spuštati ili ne? Spusti za bolji doživljaj. Ono, samo se. Samo se. Kakvi su dojmovi? Pa ovo je bila jako lagana staza. Za učenje, ono. Easy, ne, dobar kao za beginner početnika. Da. Ok, za sad moram se previknut malo. Nakon godinu dana bordam. Nisam iskužio biti. To mi je pre fora. Idemo sad na stazu broj 2. Filip, jel ovo treba biti ovako? Ne. Super. Bruce mi hoće dati neki napitak da idem lagano kroz stazu. Kaže da je voda. Kaže da je voda. Ali to je voda. Kad je. Ok, nakon koji smo nazdravili idemo na spust. Znači ovo je crna staza. Odmah idemo. Druga staza je najteža na ovom skijalištu. Ajmo odmah na nju se baciti. Dobar! Lagano, idemo prema banci. Jure mene neki kriminalci. Sad crna ide dobro. Ajmo vidjeti Filipa kako ide. Evo ga Filip. Kako ide, bato. Ide. Idemo se sad spustiti do kraja. Crna je luda, točnije za sad je crvena i onda prelazi u crnu. Ok. Vidite kako ih svičam. Ovako. Idemo do njih, ljudi moji, koliko je ovo zabavno. Profesionalizam! Koji sam se prevrnuo lice, a u šumu odem. Evo, Bruce snima Filip, ajmo.
Evo te, daj. Kako ga je skočio? Moj blato ima skila, neko ja. Šalim se. Stavljamo gdje smo stali. Ide Filip. Isuse. Ide. Brutalno. Malo sam ko nubara, ali teško mi je snimat, buroz. Evo kako skijaju. Ustrah me malo. Idemo ga zabaciti jednom. Ide. Tako. Tako. Idemo ga opet zabaciti. Opet ćemo ga. Kako ga juri. Dobro, sam da me ne kata snijeg, da ne padnem na leđa. Da vam pokažem kako to meni ide. Ajmo ovako. Evo već sam se upurao. Vi ste pajdaši! Dečki su projurili ko ludi. Bravo Bruć! Po sredini ko luđak neki. Kako je dobar snijeg, jako je dobar snijeg ljudi. That's it! Mission completed, crna staza riješena. Nakon ove crne, tu smo sad na žičari i idemo na jedan šumski put. Biće preludo, idemo kroz šumu i nezaboravno. Ako se vratimo doma. Ako ne vratimo se, neće izaći video, tako da ako izašao je, dobro smo. Ali ono mi najjači komentari. Si spreman? A ne, nisam. Jesi ti spreman? Uvijek. Daj se glaš uroljano. Prvo da vam pokažem kako se stavlja tu ovi nogarki, tu jedan. I uglavnom uzmeš ga tu, zacepaš ga tak, tu zacepaš i to ti je to. Sad idemo na treći level, na stazu na koju nitko ne ide, a vidjet ćemo kako će to završiti. Ja mislim da ću hrpu puta pas, doslovno. Kaj niko ne ide dolje. Znači oni kad smo mislili da idemo, da tu ne uspijeću. Filip, kaj kažeš? Jel idemo jolo ili? Ja idem sigurno. U ljudi držite fige, gledajte ovo skroz kroz šumu. Idemo. Već je grdo. Znači ovo je zapravo teže od one jer doslovno je prečudno. Šumski put, prirodan doslovno, nije ni napravljen. U bato kaj ga ide! Za sad je super, Nemoj na mene. Kakvo brda, Gle borovi! Lika je ovo! Idemo ga probat. Drži fige. Jesmo kog! Ako ovo preživimo ljudi, bacite like. Ajmo do 2000 lajkova barem. Možemo mi to. I 500.000 subscribera. Fali nam još samo 9.000 negdje. Kaj? Lik mislim da ovdje provalio. Ovdje su borovi izrasli. Isuse Bože. Možemo, ali je strmo i borovi su posvuda mali. Ovo je divlji put. A gle, divlji put, bog te. Isuse. Ovo je loše. A kao nemamo druge opcije. Ovo je loše. Filip, stani ovdje. Gle put. Liko, ovo je predobro. Ajmo. Naši spjegavati će se sjeba gore. Moramo sad to. Bog te. Aha! Ajme! Lik masu teško. Ok, zbjegavam, lik pao sam 100 puta. Znači doslovno niko ne ide na ovu stazu. Mi idemo jedini. Sve za vas. Ok, Kuki Bor. Neko je već tu prolazio zapravo. Prođi. Kaj? Bog te! Aj pić! Si se razvalio! Vidi ovo! Jesi vidio ovo? Vidio sam skuća zašto je zatvorena. Lik, ja mislim isto. Vidiš ti vidio kako sam se ja preko ovoga? Lik, ja sam preko tebe pao. Vidim neke rupe tamo. Držite fige da riješimo ovaj najteži level do sad. Lijeva strana je bolja. Briješ. Da. Di smo mi to završili? Idemo. What the fuck? Koliko je teško. Lovo.
Koliko put sam pao, A lik zabavno je. Znači jedini smo na ovoj stazi, koji vrak. Kak da zaletim se? Ajmo. Teško je jako. Uspjet ćemo proći ovaj put. Trust. Kaj sam zapeo u snijegu, Idemo sad zalet. Ali lik zapeo sam u snijegu! Liče! Briješ da se ovo isplatilo! Ajmo. Isuse! Kako idem? Kako ga jurim? Ide! Leskok! Isuse Bože, ne! Ne! Nema žičare! Čekaj, di trebamo sad? Kaj ćemo sad? Doslovno nema žičare. Lik doslovno nema. Krenuo se penjat gore. Di? Lik gore. Bruc, meni je ovo zadnje bil najbolji spust u životu. Liče, znaš kak sam juril još po ovom powderu, kak se zove. Ovaj level 3 je bio nešto najluđe do sad. Mislim da nema luđe od ovog. Ja se sad spuštam kroz neku šumu, ovdje brutalno izgleda, doslovno. Ne mogu vjerovati koliko mi je zabavno. Ljudi, naučite bordat, ovo je milina je. Idemo sad. Izgubio sam dečke, znači ovdje nema nikog, ljudi. Nikog. Isto idem kroz šumu skroz. Koji spust! Isuse Bože, ne mogu ovo. Ovako. Ajme meni. Isuse, koliko brutalno. Ajmo, zaleti se. Au, Bruc! Isuse Bože, kaj je ovo dobro. Idemo nastaviti samo. Da, evo. Lavinu sam napravio. Ali lik skoči u snijeg. Iskreno. Ali lik skoči u snijeg. Au. Vidi koliko sam. Ovo je najbolji spust u mom životu. Idemo! Ovaj spust mi je popravio dosta cijelo skijalište Roglu. Šteta kaj to nema sposobe, ono fakat ne kužim. Ajmo. Koju ocjenu daješ? 9. Bruc, koju ti ocjenu daješ? A ne znam. 7. On nije uspio speed zaletiti. Ajmo kroz ovo vrata sad. Ovako. Sad ćemo vidjeti kad nas čapne ova tu, kad nas vuče. Kad nas čapne. To. Diži. Neće, napala mi noga. God damn nice. Prošli smo prvi, drugi i treći level, 3 levela smo prošli već. Treći je bio najteži do sad na stazu koju niko ne ide. Idemo sad na mix level, znači mix drugog i trećeg levela. Ovo je 4. level, idemo ga riješiti. Moram se koncentrirati. Ajmo. Ostavite like. Ide moj batonga. Ajmo. Skoro sam pao. Kaj je strma. Ulik, ova je brutalna. Ovo je 4. level, jedan od najtežih.
kaj ga pićem. Liče kao fora. Kako sam išao nisko. Stani. Liko, ovo je najbolja do sad. Bolja od onog. Lik, ali nema nikoga, cijela staza za tebe, samo lijevo desno. Bravo. Dobra je staza, još ima ovaj mekani pjesak. Pjesak, bože moj, snijeg. Biću brži od tebe. Ajmo. Ajmo Filip! Ajmo kroz šumu! Masuj brzo, masuj brzo! Kaj sam pao! Idem opet! Ovo me lijepo sam pao. Kao, dosta uopće mi nije žao kaj sam pao. A me Filip prestigao zato. Ljudi, idemo sad brzo. Moj board je brži 100%. Lik, ja sam pao i prestigao sam te. Gdje se to? Opa! Ajmo sad. Lik, kako objašnjavaš to da sam ja pao i brži sam bio? Ali to nema veze sad, to je samo do borda. Reši. Sad ću vam pogledati kako idemo na žičaru ovu drugu. Au! Evo, uspio sam se prihvatiti. Lik, Bruc je pao doslovno, WTF. Bruc, jesi živ? Stala je iz nekog razloga. Znači, to je ova glupa žičara druga koju moraš ovak zabiti u guzicu i spuštat se. Točnije dizat se gore. Za početnike je ultra teška, iskreno, gle. Ok, ne u šumu ko Bruc. I jedile bamrali. Idemo papat nekog soma. Ali, kako me diže. Diže mi adrenalin u nebo. Kako ću se nažderat hot doga ili nešto pomfriju, kako će sjest na moj prazan želudac. Tu smo inače 3 dana. Skijalište Rogla u Sloveniji, brutalno skijalište. Idemo na uzbrdicu, 18 stepeni u zrak na most. Ne, mama! Ide gas u svakom smislu te rečenice. Ali iskreno, jako je teško bordat. Imat kontrolu skroz nad sobom dok ideš jako brzo. Trebate ići barem 2 puta, onak po 3 dana da bi naučili dobro bordat. Ako imate više skilla ko ja. To je to, pićem ga na najjače i idem jest soma. Ok, vodim vas sad na jedan lakši spust koji vodi do restorana u kojem ćemo jest. Lagan se ko perc. Ide gas, ljudi! Što brže, to bolje! Skidamo drugi vez. Malo zaglavio, ok, to je to. Uzimam bor. Kolika je gužva, buraz. Čekamo hranu, rip doslovno, hrpu ljudi. Napokon evo hrane. Imamo hot dog, imamo pomfri, sve živo. 14 eura smo platili, Bruc je uz 13,90. Bruc je uzeo burger, masan i dobar tek, dečki. Sprite je pao, ko budali šamar. Hot dog je čist solidan. Novo crveno par puta, 20 puta. Pojeli smo. Evo me na žičari za zadnji spust za ovaj video, dok na žičari igram Clash Royale. Ode mi taver. Ala, sve ću baciti. Lagano, ajde. Reši. Tako je, pobjeda. Tako je, idemo. Vidio sam Clash Royale na 20 metara dok sam išao na žičari. Definitivno najgori dio je kad se moraš spuštiti tu kroz žičaru dole. Uspio sam. Idemo, ovo je bonus level, idemo junački ga proći. Ovdje niko nije prolazio, gledak ide dobro. Bog te. Wow, skok! Ajmo loviti top speed. Kako
sam ga u Kenje sad, dobro. Malo me baca. Ljudi, gledajte ovaj spust. Ok, nemoj tu zeznut. Dobre, dobre. Allah, šećera. Allah, ovo mi ide u oči ovaj pjesak bijeli. Uspio sam proći bonus level, tako je. Ljudi, to je bilo to od ovog videa, nadam se da vam se stvarno svidio. Ja sam sad na ovoj pičelici. Pići guzme, pići gore u pići brijeg. Znači pići guzme, gore pići u pići brijeg, kužiš. Mi se idemo dalje spuštat, uživat. Vi pazite, lajkamo do 500.000 subscribera. Ok. I vidimo se u nekom sljedećem videu, nadam se da će biti snježni.